Kua whakaia Ngāti Rehia ki te whakaaro o te karauna kia whakahokia te pā o kororipo kia Ngāpuhi. I whakatutuki hia tēnei kaupapa ki te tī Mangonui, he tikanga e tika ana kia whāia, kia paia i te whakahokinga o taua pā kia Ngāpuhi. He pā tēnei i taka iho ki raro i te mana o ngā ngārahu rongonui, pēnei i a hongi hika me tāreha i ngā wā o nehe. I reira a Harata Brown, anei tāna pūrongo. Ki whiti ora. Whiti ai te ora tā mokongia ai te whakainga kua roa e tāri ana. Ka mahara hau ki a Uncle Tuma, ki a Manga Tauma, ki a te Pāpau Rudi, ki a rātou katoa, ka mahara hau te timatatanga o tēnei kaupapa. Te kaumātoru o Pepure, 1993. O te painga, he painga mō Ngāpuhi katoa. O te whakainga mai, ka whakahokinga mai, ko titungia ngā pepa, whakahokinga mai a kororipo kia tāua. Kāriro ko Ngāti Rehia ngā kaitiaki. The Crown has made an offer which has been accepted today to return the pā to Ngāti Rehia on behalf of Ngāpuhi. Ko te tahi o ngā take ki roto i tēnā tuku o te karauna kia mātau o Ngāti Rehia, he take tonu o Ngāpuhi ki roto o rātou nei kreme katoa. I te wāka tai atu ki ko, ka tirohia anō, mena tika tonu, kia noho te pā ki raro i te mana o Ngāti Rehia. Hanga tō pā, nā ko kororipo pā tēnā e tū mai nā ko te awa e rere nei ko te awa o ngā rangatira. O tira, he whenua pā motu hakera o atu a kororipo ki te iwi o ngā whuhinui tonu. On account for the broader settlement, which is what we hope to achieve. And so it's a symbol, it's a gesture on behalf of the Crown saying, you know, we're very serious, we want to get this done. Me te tautoko mai ngā pau nei o te wharetapu o Ngāpuhi. Ko tai mai au tinana wairua ngā kare o roto ki te tautoko o tō mātou nei whanaunga tatana Ngāti Rehia. Ārunanga mai, hapu mai. Kia horo te ata haere, kia horo te Crown ki te mahi o ngā mahi, engari mō mātou kia tino titiro ki ngā kupu I mō te hainatanga. E tumanako hia ana kātū te whakawhitinga whakamutunga mō kororipo pā, hei te tau e tū mai nei. Harata Brown, Te Kariri.